NU Road 9 miles pen Rongjang Phong Kacheleng Atawar Kasalam Kepangching. Longhong Nangwan Pipopura Suri Poke Batangka Bupen Rong Pia Longpen Chobai Pondet. Ingdeng Inkoira Po Auto Association Ninkan Nesek MIP Ketalon Pon. Prangsi kacing hon KarbiAnglong ara doan lapen KarbiAnglongLIVE News Channel kelang ara doan apastame nilitum KarbiAnglongLIVE News Channel hin pen kardom na pejer iglo kardom. Nangli beha bepara hin laan susi kang thurjia phan ninghang ma. Nangli News Channel aja kong pen beha nat kipa prang dujia phan ninghang ma. Jong si ninghang lipute KarbiAnglongLIVE News Channel along humri igra warsai kimi choen pon itha. Nangli beha long kipa prang dunjia phan joy ke lapen ador jum hek pen nilitum along advertise our sai longji. Labang so our sai kilongjia phan humri igtha KarbiAnglongLIVE News Channel along angton pen kachinijia phan contact number 6000389738 9957606998 84730041157 lapen 700212178 along humri igno. KarbiAnglongLIVE adaba birtang ton pen archupanikta. NU Road 9 miles pen Neli Umpanai Birsingki Rongjang Phong Amtereng Road Kacheleng under SOPD G Atawar ke claim along an Amri Chinthong Press Club Abitung Atumpen Kahumri dam. Nijang KarbiAnglong Amri constituency ke parlo NU Road 9 miles pen Rongjang Phong Kacheleng 32.63 km 5.5 meter to coat the pen black topping to coat Atawar CEM Dr. Tuliram Rong Hanglapen local EM Diofing Maslai Hin Pen Kedamtang Chitia Chekloni Pai Crepier Long E Somponlo. La Son Tot Si Asai Sitame Pang Cheng Ponlo. La So Long Pini Perang Kia Bitung Atum Sitame Kahumri Dam Padopon. La Pen La Puson Amriara Raphan Mesen Atawar Kiwanti Pon Tegapot. Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hang La Pen local EM Diofing Maslai Apansra Mekachuru Pajirpon. La Son Tot Si Pini Perang Kia Tum Kahumri Damalong local EM Diofing Maslai Sitame Chitongdun La So Long EM Diofing Maslai Hin Pen Nangai Pachini Dona Tengki La So Towar Chiklu John Crit Rock Angbong Patangpon Pupusi Ningjepon La Pen Labangso 5.5 White Atowar Thang Compromise Avi Pin Pen Si Mesen Pen Semarpon Pupusi Ningjepon আগৰবাৰ যদি কম পায় তেতিয়াহ'লে তো ইভেন্টে জনাব লাগিব তেতিয়া সাইডটো ক্লিয়াৰ কৰি দিব ইহঁতে নিশ্চয় আৰু এটা অল্টাৰনেটিভ ৰাস্তাও দিয়া আছে এই থানাপন্থী হৈ পেলাই সিফালৰ ৰাস্তাও আছে আৰু যদি নহয় কিবা অসুবিধা হয় তেতিয়া বৰগাঁও ৰাস্তা দিও যাব পাৰে কাৰণ ইয়াততো উপায়টো নাই সময়টো বান্ধি দিবই লাগিব আৰু হেতু কিবা এটা ইমাৰ্জেন্সি হ'লে তো নিশ্চয় তাৰ পৰা যদি খবৰ দিয়ে তেওঁলোকে যাতে মই হেতু ক্ষেত্ৰত ৰাইজক হেতু মানে আহ্বান কৰিব বিচাৰো কোনোবা যদি তেনেকা ধৰণৰ এটা ডেলিভাৰী কেছ বা সিৰিয়াছ এটা বেমাৰ আছে তেনেকা হ'লে তো নিশ্চয় এটো গাঁৱৰ পৰা ইয়াত আমাৰ যিসকল কাম কৰি আছে অলপ জনাই দিলে তেওঁলোকে যাতে ৰাস্তাটো আগতীয়াকে ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰে টোটাল কিলোমিটাৰটো কিমান আছে স্যাৰ এইটো 32.6 কিলোমিটাৰ আছে এই ৰাস্তা বহলটো এটা কিমান কাটি আছে ৰাস্তা বহলটো আমি মানে কি এনে ৰাস্তাটো যিটো পকাটো হ'ব ব্ল্যাক টপিংটো হ'ব 5.5 মানে 5 মিটাৰ 500 আৰু তাৰ বাদেটো 1 মিটাৰ শোল্ডাৰ থাকিব 1 মিটাৰ দুই সাইডে শোল্ডাৰ থাকিব ক'ৰবাত ড্ৰেইন আছে ক'ৰবাত ব্ৰেষ্টল আছে সেইকাৰণে আমি পৰাপক্ষত আমি মানে 9 মিটাৰকে কাটিছো কোনোবা জেগাত আমি বেছিকেও কাটিছো এইটো হিচাপে বেছিকে কাটিছো যাতে মানে ধৰক পাব্লিকৰ কেতিয়াবা ক্ৰসিং হ'ল কেতিয়াবা পাৰ্কিং সুবিধা হ'ব কাৰণে বা কেতিয়াবা গাড়ী কেতিয়াবা পাৰ্ক হ'ব পাৰে বেয়া হ'ব পাৰে Chinthong Pen Himari Rong Par KarbiAnglongLIVE. Tichomarong ke Haitimungarong Amikar Bhupen Rong Pi Ajirding Kloi Arni Pen National Highway Akungalong Si Longhonga Ok Chojor Bompen Si Hemrit Chelana Ilo. Bonda Inura Bangpu Longhong Nangwan Pi Popura Bhupen Rong Pi Lapen Kasentimung Pi Atumalong Pen Tangka Suri Phokep Chobai Pondet.
Kidam tang phai kunia chikloni phai ingorania kebarni longhong nang ki thon vera bang phung bhupen rong pilapen ka sentimong pi atuma longpen longhong nang wan pi popura suri phokke batangka ponde pen pinyani anta longhong ta nang thon thi phone le call da lili lapen amena kurta chini pa mimi sida me true caller long vodakiri rong hang hojaya so pusi bhupen rong pilapen ka sentimong pi atum thirang ke thengno lam thi chipaklang pong vodakiri rong hang nang lina hok le do damta kang hon pen suri phokke patangka nang chi thon vek thapusi chuning ripong nili rong ke ti chomarong nili dak pha ok si yor bom tining kan kwan peloni nili pha ok yor bom lo tame thangna ra ki sung ave tame non e phong bang ke la son lo ho nang li dak thu kala long nang men nang klang ke oda kiri busi nang klang lo nasi 28 ni nang nilong pen suri phokke pisapon long hong nang thon po tini nang khan bisas ti nitum service abra bahini pen nang khan pusa nang lo Oke, nang pan pun lang cekol dun bom ta non ke nang pun switch off cek. Nasi korte nang na hok le tu si tame ladak nang long hong le nang thoni de nang thon non. Kali pulo tang te puisa si tame nang ki thon non. Ni nang tuning ri lo ni tum ta ki du uk pen le ke claim kali. Ni tum ta avise le pen si ke claim. Ning thelo nang jon pho jon throk along hong nang thon po pulo. Ke that bom jor bomon. La suri pokep ke nang ya lan be ke thang tagli nang kili isi ke ong punang nang puat teng pensi ni tum ta ke kroi pensi nang khan ka bisas pensi nang ki dun lo la si korte nang na hok le du si tame nang la so a hormu le long hong le nang thon ji nang thon non ba kali tame puisa tame nang thon non ka ba nang switch le off e poson te ni ning bi be nang switch off check masi ni tum ta ning bi he News Report, KarbiAnglongLIVE. Nijang Karbi Anglong Keroni PS ke parlo Chengbong langsibuak klamalong Keroni lapen Jengkha Auto Association hatum chelangsi ningkan esek MIP pamanpon. Auto Association ke sengpon pinian ingdeng ingkora phoke pleng ke chengsi angdeng lama ke pangjar pon laki Keroni Auto Association maipu Raju ing tia hinpen. Bangso pi ningkaning ko rapho ke pleng ahim ke dokta ing tham pon lo. Bangso pothak rat pi amai ing nipon. Mai long mai ke chapayam phu pon laki Jengkha Auto Association mai phu kro sang phu pensi. Mai chapayam phu pon lo. Lapen aluhi sar poman pen Chengbong arong asar ke maritera Protection Ranger West Karbi Anglong Sikaring hi KC3P amai pen chunbang babul tokbi Karbi Anglong Labor Union achunbang horen kro lapen mai phu KSA Keroni branch Rajiv Kro tung chetong dun pen RD kedo alam the jaipon maya long ke ongdung auto katewar atumta chetong dun rinti Keroni pen Jengkha si nilitum combine si ningkan ko rapo kechok pen si nilitum Keroni pen Jengkha si patir pon si laso program pang denglo Lasita West Karbi Anglong ane Hamren Boithalangsu Rajagao Tengra langsu Doyung Charali Jiregending anta nang kileji angring dulu birta ke durbom lo bangkon bang member dona nilitum Jengkha pen Keroni an ke nilitum bang paroi siana member dulu dak Keroni pen Mohantiron KarbiAnglongLIVE. Tang depinia da babirta ke lapuan si kang ton poniklo.